channel blog. Hi guys, welcome to my back to channel blog. Tiningklay ang parko to brand thang tongo nonor siklay tunay. To haka parko rudo. Naidi. Imakay sara kway sara. Kway sara naidi mizoram brati tong sini asam raw kuno dina kebro kway sara khlainya. Ida sara kway sara sini. Nai thoman naidi. Tabulai sing parko phai subaikha nonai nidi tabulai jutununai. Guys, ndole parko speka nidi. Ija saka thang brai nera no jan dalai rudre kata jang got. Khongro nai thumani. Guys, main kai maklai parko kata snamdro on bayasu smart nya. Koklong lang nai tabo snai tundro jan nukfu abo nukta tangdro klai parko bopang robo gira gira tungko on baisa asus gong yakle interesting nungzolo bro kintu waisa nai thonai ma. Yang kisah kasih nera na. Maka nuk tatang mani mana parkos nami tong parkos nami peyako time peyako. Parkos jadi na complete dung ording ara nai thonai. Now final efedi maka location ka Belkhatir bazar nglai men jagang ka chemphai. Ijang ta parko banane jamane jiga clear nya khopli kau tabuk lang. Jadi clear na ara nai thonai ma. Hi guys. Imaklay boni antas nge gidja rong nai bo gidja katang drum nai. Abo time bekar nai thong. Taklay ujan side da kisah thang nai rana. Nai khongro bratin ta. Jara je ani channel ta nai tunai rao subscribe khen tabodi lay aro ani channel na ani video na none jara je dol rono share khedi share khel subscribe khedi sadi next time ang ar blog na thon thati phenai now nai tuni jatan tablai sing brai paikha thanan nai kha thanan ha khoka now please ani channel subscribe khen tapau di ke doloni share khedi usna kau tamjok ka tamjok ka tui ne thumana de tui bre tin laino ui janai de befai befai ये बिसिया ना को प्लास्टर तो बिसिया टाइल्स लगे जैसे अब से में टाइल्स लगे जैसे तो लगा ला या
quay này đi đổ rồi này đi về trong quay trở ra dolro tinini blog lai sungka next time aro next ni blog aro nobe malai nai nojotono nai tongbai di jattono hambai.